Wetaithia muri okuo no munyitereire ate maroigiri atumia aria mararia guku kirima matiramenya uria maroiga mahure mwana witu tukirete ndina rutha rwanyu thie na mbere na kwaria nduirire njamba itu ino itagwo Rigathi turoiga hinya witu urumwe witu utakiri ureka guo ngakuona maya ngai watu wangu twoiga atiriri mundu urahura Rigathi ni community ya Gikuyu na kirima arahura tondu Rigathi niwe twatumire ambassador witu thirikari-ini iyo anake itu toitageto marahikirie bibi number 2 maraturehera bibi number 2 bibi number 1 alikuwa Rigathi Gachagua leo na maratureheire bibi number 2 angiuka nawe ungihikania bibi number 2 wambaga kuhonia ciana cia bibi number inyo ni mwe ciana cia bibi number murenda mugata wa ciana cia bibi number na mutire na apology halo ate maya ngai maroigire ate ndi wa mehe reu nie tamere atiriri thomaga kanitha ka Idi na kuria gwitu kwa Idi ri waitiririo maguta ri oiro ikaraga iguru na ndicokagia na thi ni mwanyita ni mwahero thanduirira Rigathi wa Gachagua njarireria kirima ngirie migunda iyo ngirie muhatereria biacara-ini cianyu tathikiririai marathire kuria bunge wira wothe Rigathi wa Gachagua ahetwo magatigirira ni mathogothania nigetha macoke moke mamwire guku ati Rigathi ni amutiganeirie marabangite kuiya mbia cia kahua ndiramanirira marora sasa tunataka kuambia huyu mtu anaitwa Oscar Sudi. Wewe Oscar Sudi ndendete kwao Sudi umeandika kwa mitandao wewe ukasema ya kwamba ni 2 weeks na umeandika saa hii. Nataka wewe Sudi ujue hii Kenya sio yako peke yako. Hiyo maneno munaandika hapo kwa mitandao ati munatuona kwa kanisa munaandika 2 weeks. Tunataka utuambie ni 2 weeks. Munataka kufanya nini in 2 weeks? Tunataka kujua. Na momenya itho tware motito hende ya mau. Wetaithia. Ni amare motito. Ni amasaririe yathi wa bururi uyu. Ni tukwenderio guoya. Wewe Sudi wewe. Nyinyi ndio mmekuwa mkitumika kuhangaisha mtoto wetu Rigathi wa Gachagua. Munatumika kuhangaisha Rigathi mpaka diary ya president wakati anaenda sherehe pahali munamficha ndio muweke kiti mte aonekane yeye anakosa kwenda sherehe za serikali. Tunajua vile munapanga nyinyi. Wewe Sudi kama wewe ni mwanaume wanaume kama Sudi ni mwanaume aache kuandika vile anaandika 2 weeks. Chukua microphone, simama mbele ya watu, sema 2 weeks. Urenda gweka atia ko ndrenda kuri ikuruithia arume aria mareketie korua haro ne mogwetekera muthuri ahoro ne mogwetekera ahoro. Kama wanataka kuleta hiyo impeachment tunawaambia wailete asubuhi na mapema, tuko tayari. Lakini mukileta hiyo impeachment mujue bora musiguza mulima. Watu wangu nitokwenderio guoya. Muthurio ni akuhurwo, ni akurumwo, ni akunyararwo. Okorwo mwokete guku na WhatsApp kuhoya kura murute Rigathi thiini wa WhatsApp icio
no korwo muokete kurugama goko muhoe kura mugerie muke goko mutumite Kimani Kimanongo cio wanyu nongo eo nitwaiguithaniria ndina rutha rwa nyuma ya Ngai thie na mbere na kumuruirira niko na ruhusa yenyu nipopiganie wakileta bills kule bunge na mayaga ine ngwenda munyitirire koibori wanyu koibori kendeirio guoya ate tondo ni gaikia kura ya no makenja kuga ate ni koiborani uria marite mbeca magikenderia guoya ni mukunyitirira koibori wa Juja wangapi watashikilia koibori haya hinya wito nyonia hinya wito na basito asanteni sana